ngitsho kujwayeliwe akwenze solo. Yebo zinkanyezi nalilanga sifakazelana, umhlaba wonke namazulu ukuthi muhle. Yebo zinkanyezi nalilanga sifakazelana, umhlaba wonke namazulu umuhle Baba. Hallelujah. Singibonga kakhulu uNkulunkulu lothi bamuhle empilweni yami. So ngihlabelela lo mculo ngisho ukuthi is my song of breakthrough. Ngikhumbula kahle 2023 ngisathanda lo mhlabelela I think bosaqedwa kureleasewa. So ucula mcoli imicwango bazalwane nanifuna ukudownloada. So ngathi asawuqeda ukurelease because ngiyamthanda kakhulu ngenhliziyo yami, but wathele ngoma isaphuma ngo12 ngikhumbula kahle bengiseJozi. Ngayilalela kwaze kwasa ngikhumbula kahle ngaleso sikhathi at my lowest. Uyabona ukube umuntu lomusha lapho unganathemba khona sokuqala kudawutha uNkulunkulu. Ngikhumbula ngitshela bomama endlini ngithi mina angisakhulekeli lutho, angisakhulekeli isuccess, but every time nantovwa ngitobonga musa nelithando laNkulunkulu. Uyabona lapho ngafika sengiqala ukubonga uNkulunkulu, ngingasaqela ukuthi uNkulunkulu ngicela impumelelo, ngicela umsebenzi, ngicela yini, but sengivuka ekseni ngithi inkosi ngiyabonga musa nelithando lakho. Ingakho each and every day nangithandaza ngicela ukuthi Baba siyabonga musa wakho nelithando lakho. Uyabona amavila usengikhuleka ngingasakhuleke lokuningi bazolana bo ube umuntu lomusha uthandaze uzutrainishe uNkulunkulu uthi yabo uNkulunkulu ngabe ungangendeli lokho ngitosuka esandleni sakho. Yabo bengingasadi ukuthi kahle kahle ngithembeni nangikhuluma naNkulunkulu. So uyathi uphuma etinyembeti ubuke sibuka ukuthi uNkulunkulu ngabe ungangendeli ngiyasuka esandleni sakho. Ngikhumbula kahle sengikhulekile konke sengikwendile ngingasacabanga lutho. Yakwathi apply ma apprentice, apply ma internship, ma email azagcwala zakhiwa ngasafuna ikhamba. Bathi noma sebangifonela bathe bangifonela ngoNovember. Ngikhumbula kahle ngingathembe bazalwana ukuthi bakufonele uzuseshe le number uyiseshe size ukuthi ngabe le nto iya exista yini. Ungene ku Facebook ubuye ukuthi abakayi report as a fraud. Ngabona uNkulunkulu bazalwana ngisebenza ngimile nje musa waNkulunkulu. Ngiyasebenza ngenda abantu labafisa ukukwenda ngempilo yami, ngenda abantu labakufisako ngimuntu lomusha nje. Ngidibona ngathi ngimncane musa waNkulunkulu, ngidibona ngathi ngiudeserve siba nabasha sihamba sona endleleni, but the grace of God is sufficient for all of us. Ngihlabelela leculo ngoba ngalihlabela ngingadi ukuthi uNkulunkulu muhle ngani, but ngikhuleka ngihlabela ngithi umuhle Baba. Zinkanyezi nelanga yakubabada dithi uNkulunkulu umhlaba wonke uthi bayede wena umuhle. So nami nginani ngingasho ukuthi uNkulunkulu wemihlola menzi wokuhle. Sengimbonile kakhulu empilweni yami, ngisukuma nje lokubonga kakhulu. Ngihlala ngisho ngithi sikhuliswe mama bekahlala asithandazise bazalwane. Safunda grade 7 sifunda grade 8 asibambisa ama fasting. Sithi naye mama naye uyahlupha singade bazalwane ukuthi sithandazela yini singene ama fasting, but singa understand lesinye isikhathi because uyabona na umncane uphila ukukhula lapha sindiswe khona uphila lapha mati khona uNkulunkulu. But babe bafasta bathi nawe sijoyine, but sithi siyabuka nathi sithi mara lokhu nako kulokunye. But abazalwane singade ukuthi lo mkhuleko is the same prayer lo let us protect, is the same prayer let us khonisa ukuthi siqhubekele phambili. Ngithi nangibuka impilo yami bazalwane bekumningi lebe kumele kube kuyenteka, but ngoba uNkulunkulu uthembekile. Ingakho ngisho lamavila lapha ku Proverbs chapter 18 verse 10 if I'm not mistaken, the name of the Lord is the strong tower, the righteous run to him
and they are safe. Ngithi nangisesha leli gama but is a spiritual concept whereby we found the strong tower refer as the place of refugee, the place of believers. Lapho lababalekela kulo bayalonzeka. Sengithi nangibuka impilo yami angeke ngaqhubeka ngingenayo i strong tower lapho umuntu obalekela khona bese ngiyasinziswa, lapho ngobalekela khona bese ngitholakala ine protection kaNkulunkulu. Sengiyamcela ukuthi uNkulunkulu mabese uyangigcina ngimulomusha ngathi nasengihamba kahle empilweni yami bese ngiyasuka esandleni sakhe but ngimthembe ngokweqiniso. Amen. Amen.